Notwalo mingiserom kanalona FM kubulantsene kuri mina na wena sihlanganeni namuhla emsumbuni kwa kahle siku ra makumembiri siku ra makumembiri man namuhla ningotsandeka ku tiva masiku sivongana ko itsandeka masiku jani ya ri kusuhi so siku ra makumembiri nkombo ra n'weti leya hukurile mana makumembiri makumembiri nharhu ya kulosala ntsene n'weti yin'we ri hela lembe leri nangona ko Afrika wa Vuvula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nangona ko Afrika wa Vuvula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nangona ko lo tisela kona thui ka nhlekani lo hirina ku pfumela ku ri na we koronga kona yime kulunga kula tatwa ko hi ku khomele yini nhlekani lo wa namuhla kasi ke mingisera me namuhla va ku bula na va commission ya timakata ndingano rimbewu hi ngene xikan'we ka timakata ku simekiwa ka pfumba leriya ra ku lwisana na ku xanisiwa ka vana ka vamanana na vana sa ya mahlweni seketela vanhu lava va tisaku ku vona leswaku madzolonga ya herisiwa ehenhleni ka vana na vamanana hi ndlela yoyole se yo maka hi ta bula na va commission ya ndingano wa rimbewu hi twa ku kahle kahle va kunguhata ku endla ni mapfhumba ya mixaka lowu lembe na lembe ya tshama hi ri koho kambe swi tikombo ngeta ya tirhi ngopfungopfu loko hi vona ku na vanhu vo tala va nge le ku hundzeni misaveni eswandleni swa varhandziwa va vona ku na madzolonga yo tala va nge le ku endliweni ehenhleni ka vamanana ku na madzolonga yo tala va nge le ku endliweni ehenhleni ka vana van'wani vana va biha mirini va biyisiwa mirini hi vanhu lava va nga vakulu ka voho ku nga ri tintangha ta voho se sweswiya swa mixakolo mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona tanihi tiko se hi ta va kha hi bula na vona Jabu laha ka ntlhanu timinete ka hafu ku bela awara ya 12 nhlekani lowu a ndzi ta ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava hi ndlela yo yeleyo kambe ke namuntlha ni lava hi sungula laha ku hela ka vhiki ku ve na swiviko swin'wana swa swiviko leswi swi nga va koho i timhaka ta ku kumbexani hi nga languta timhaka ta gondo leriya ra R40 veri akatsongo yi ta hetelela yi bodlomerile ngopfungopfu kwa hala vaxangani hill loko kha yi famba hi yona yi hindza laha a Bushbuck Ridge Plaza sweswo swa kutani se a ni tivi n'we mi ri tirhisaka gondo rorolero ku swi na ntiyiso ku fika kwihi ke hi ta ringeta ku tihlanganisa na MEC twa ku ve le ku ndleni ka yini hi gondo rorolero kasi yin'wana mhaka leyi kumbexani hi nga tsakelaka ku va hi twa n'wangulo wa n'wina eka yona i timhaka leti ta ntirho wa ma-security vakulukumba lava va rindza ngopfungopfu a swibedhlele andaka loko mi ta tshemba ku mi yi twini mhangu leya ku va muvabyi wa kolomiwa ka 23 wa malembe a nga hetelela a hundza misaveni hikokwalaho ka ku va ku hehliwa leswaku aleriwe ku va a nghena a tliliniki hi swivangelo swo hambanahambana se yin'wana timhaka leti kumbexani hi nga lava ku twa ku endleka yini un'wana loko a ni fonela namuntlha i ri ka mina i ri khalango i xi twile xitori lexiyani loko ni ku a ku mina ni lo na ku ni xi twa ni nga se swi twa na ku swi humelele kwini vhene ku helele Limpopo se a ni tivi ku hikokwalaho ka yini ni n'wi vutisile ku hikokwalaho ka yini na Limpopo ku mani swi tivi ku ma-security ya le Limpopo va lo byeriwa yini se a hi tweneni n'wina mi tirhaka hi security ku n'wina mi byeriwe yini mi tiva yini hikokwalaho ka yini xiyimo xa muxaka va xi endleke hi ndlela liya hikokwalaho ka yini mi hetelela mi tikuma ungeti mina matimba ku tlula na lava ku na hina tanihi tiko i ku hi pfumelele va ka Eskom va humesa tikontraka va ku letiwani i ta vanhu lava nga ta hetisela diesel veri sweswo hi sweswi nge le ku hi dlayeni tanihi tiko hi ku xitichi loko xi tshovekile ku tirhisiwa diesel leyi nga ka mukontraka wo karhi loko xi ka xi tirha mukontraktara luya a nga kumi mbuyelo wo karhi hi mhaka ku diesel ya yena yi va yi nga ri ku tirheni swi tsandza kwihi ku ndzawulo ya va tatana Enoch Godongwana dokodela David Masonto mi xava hin'wana xeswi leswi mi xava diesel mi vhe mi ya thwi kwele ka Sasol mi ku diesel yo nge yi fanele yi ya ka Eskom swi tsandza ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi ku va na munhu wa le xikarhi a hi xavela ku diesel a yisa hala loko mali yi nga ri ku ngheneni a swa ntswa ku hetelela ku hetelela ku tshoveka xin'wana ku diesel yi ta tirha yin'wana timhaka leti nga tsakelaka ku vulavula hi tona yo hetisela hi leyi ni nga si teka riqingho rero ka 0860002543 ani ali man mi lava mali a mi tirhangi mi ha mintirho kambe vugevenga bya ku teka vutomi bya n'wana wun'wana hi mhaka ya ku n'we mi lava ku teka mali mi byi kuma kwihi mi ta tsundzuka ku na varindzi va nga hetelela va vavisiwa loko ni nga hoxisi wun'wana hundze emisaveni hikokwalaho ka ku phangiwa mali ka yin'wana ya tivhene kumbe timovha leti ti tleketaka timali
hi mhaka yini na yin'wana na yaleyo hikokwalaho ka yini yi nga cinciwi ku nga ha tleketli xiswona mali hi ndlela yaleyo ku languto yin'wana ndlela ku yaleyo swi tikomba kahle ku a yi tirhi 0860002543 ntarteka qingo rero hi mi kandzisana rito ka 0657443911 kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko no hundzela 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku tumingisero me ku timhaka tingani hi wo sungula hi loyi nhleka Aye. papa Hali. Aye. aye La maka security. yeah Security both that you control one group evan baka risk management. Van vama security bonikiwa instruction yabo munhu akafanelanga angena nkarhi wa so ana ma-security loko vo tlula miksanana yi va nga nyikiwa yona ntirho wa hela se loko ka xiyimo xo fana na lexiwani swi vula ku ma-security a va landzelela leswi va nga byeriwa ku munhu hambi u ta kha a halaka ngati a nga ngheni hi sweswo loko vo n'wi nghenisa ntirho wu herile nawu lowu huma wu ri pakati ka risk management hi vona lava va kandzelaka ma-security ku va fanele va tirhisa leswi loko wo tlula nawu wa risk management ntirho wu herile na mi twa sweswi mi vulaka so kambe xivutiso xa mina i ku mi vula ku ka ko fana na mhaka leyi nga humelela leyi ya nkulukumbela nga hetela hundza misaveni onge moya wu nga hetela hi ku rhola risk management yi te a nga ngheni a tliliniki kuve a tliliniki hi laha pfunekaka kona vanhu lava va ma-security va nyikiwe nawu lowu va tirhaka ehansi ka risk management vo levisiwa loko a vo tlula nawu va nghenisa munhu luya ntirho wa va a wu herile emetweni hi swona mina matihula titinta nemetwele khalangala a Campton Park la 0860002544 se swi vula ku koka xiyimo xo fana lexi hi fanele hi landza risk manager hi twa ku risk manager i mani i fike njhani xikwambani mi nga hi pfuna ku lava risk manager luya kambe hambiswiritani ku na n'wana mingiseri loyi nhleka lava xongi bali aye bali mi njhani na hi pfuke swinene dyambu nge ri vuli ngo vona na vaxongi swa dyambu swi tshikini a kenza xivutiso lexi mi nga vutisa laha ku humaku xivulavuri lexi ha ku humaku ya mati va ku endleka yini laha loko ha ri amastrali very hi xilungu va ri hi ririmi ra vadyi vahlavi very you must use your own discretion ku na ti-instruction tin'wani swi va ri a ti hanyi loko i ri ku i trainiwile landzelela leswi i nga dyondza swona swin'wani ve ri tirhisa mihleketo ya wena sana ku ringeta ku n'wi hlamulela laha a va fanele va pfumele vanhu lava va nghena le va tshika lowa risk because sweswi i ya ku jikeni ni twile jikile a va fanele va n'wi pfule a nghena se minkarhi yo tala loko munhu a ri ku tirheni a tolovele ku tirhisa mihleketo ya yena leyi a nga ta kota ku ti hlamulela ndhawu kambe a ni tela liya ya ku xanisiwa ka vamanana na vana ni mi twe loko mi sungula ku vulavula swilo leswi loko swa ha sungula hina vo sungula ku tirha swona loko ni swi languta ingaku swo nyanya ingaku ndzili wa le Kruger National Park matala loko mo keba mkisi laha ku ome ngopfu mpindzo wa kona mi nge wu timeli a swi le ku tirheni kahle hikokwalaho ka yini swi nga ri ku tirheni kahle na a swi na mandlele ya kahle ku kombisa swi talela a tlhele rin'we leswaku xaniseka bali wa mina ku xaniseka a swi le tlhele rin'we swo dyiwa vito ku i swa ku xaniseka ka vamanana na vana se loko i ku xaniseka ka pelu kana phete xivutiso xi ri loko hi ri hobeni phete na pelu ka va hlupha hi mani se laha hlupha vanhu lavambirhi lava i fane a tekeriwa magoza se lexi hluphaku ni nga yimaku na xona n'wina leswi swa ku kumeka ku hlukumeza ku hlupha hi swilo swa ku mi kuma mukhalabye la nga mukhalabye wu ringana na mina a ya kokela na mkumba na n'wana wa 8 years
vivabyi hi leswi deputy president a fanele va hlamula swona vanhu vona va kumeka ku hi tshama hi vulavula hi swona vona va 13 years va 18 years va khalabya lava hi va fanele va susiwa atikweni va tshama laha ku nga va fanela kambe ni tiboti Jabu lava ka n'wina va 18 years va khalabya lava hi va fanele va susiwa atikweni va tshama laha ku nga va fanela kambe ni tiboti Jabu lava ka n'wina va ku a va ri nkosi swi ni tsakise ngopfu hi ku ni saluta nkulukumba loyi a ni nga n'wi saluti loko va ri le nkosini ka dumela hala ka Malamulele va ta ni byela loko va nghena boti Jabu vavanuna va tshama hi xinuna kuloni kwale loko nkosi wu herile va byela boti Jabu lava ka n'wina ku hey wena i yimelela vavasati that's why loko va vulavula boti Jabu tolweni loko nga endli va fike va vula hi nomo wa vona a yi khoti va tiva vavanuna va hlupheka matolo swi ndisiwa ku yini eku wa tiyisela hi ku chava maphorisa va peluka ni yi ku past 12 past 2 na vusiku wa pfuxiwa hambi karhi koka nkumba i pfala nhloko hi ku hi chava xitokisi va ku hlamula sweswo swa karhata loko nga swi tivi hina hi vulavula hi leswi hi nga tirha swo hi swi tivaka i mani wa famba na yena foni leyi loko yi rila i ngo tsutsumana i jikajika na yindlu i mani hileswaku ene mi to ku phela mi nga rivali fanele ku ya ku tirheni entirhweni va lava munhu a ta a ri kahle se if van'wanuna loyi ene vavanuna phela va rilela ndzeni a ve le ku poteni a ni vuli ku va ka manana va xaniseki tano that's why ni rhangele ni byela hi ku pinyapinyiwa na ku bukuteriwa na leswi nga kona swa ku hlukumeza se a ni ta ku hi ku hlamula ku se ni lulamisa ku ni ta huma le ka Malamulele leyi vavanuna va ka Malamulele nkarhi wolowo a na ha tirha mina Saselamani va ze va ndla swilo leswi loko hi ndla ti-campaign hi ku ti-campaign vavanuna va ri ndleni swo ka swi nga tirhi vito ra swona va ku vuyisa ndzhuti wa mina loko va ku vuyisa ndzhuti wa mina vavanuna va ka Malamulele a va vulavuriwa ka manana a vuyiseriwe ndzhuti wa yena xithuzu xa yena se loko se swi fika laha a hi ndleni ku 50 and 50 exineneni le ximatsini va ka manana mi hlonipha vaphete va n'wina na vaphete mi hlonipha ka manana loko ni nga rivali na hleketa ku na case yin'wana ni nge yi rivali ya pfalela n'wana wa vanhu mukhalabye lonkulu ku ri wa mtlhane na sweswiwani a yi kume a ni tirhisi counseling ku za pfaleriwa hi wa mtlhane a pfalerisiwa hi nuna wa yena hi nsati wa yena ni nsati luya loko munhu a pfaleriwa hi wa ntlhanu minkarhi yo tala i za a ya huma loko a ya khoto hi mivhulu ivi na ni ya kambisisa ka mhani lava nge va hluphiwa hi nuna luya swi ya kumeka ku a va tivana na jaha rin'wana ra phorisa a va ndlela ku luya loko a pfaleriwa va ta tiphina wa mintlhanu migqivela sonto hi ku luya ya khoto hi mande a va n'wi pfalela sweswo a ku nga zi ku ri na case a xi fanele yi n'wi pfalela se swa nghenisa matilweni ngo ni hlaya ku bibele sweswo loko u hlaya Matewu rhelana nayo loko hlaya Matewu rhelana nayo le hansi a swi nghenisi amatilweni sweswo leswo swi va ra khensa swinene exactly se loko ku ri ku mpela munhu le ku hluphekeni i swi vona ku se wo hlupheka hi ku hlaya ka swi va ri va hlaya ku Matewu meka bibele andla ku ya noya huma ka vukata ku dlayaniwa a swi dlaya swi endleka swi va ra mi teke munhu loyi xikwembu swi ngeti a hi wa wena ne n'wanuna yelo a nga ku teka nkarhi wa wena mi ri vambirhi mi lo tekana hi ti-materials ku nga ri na munhu loyi a nga katekisa loko i ta kuma wa wena yena loyi a nga huma loko i huma swi lava vukati a ku dlayani ku nga banani a humi munhu i ta kuma loyi a nga ringaneke wa xikwembu 100 Income. Isa sweswo mingisero mgana lona FM 0860002543 tavuya hi swa mahlweni endzhaku ka leswi hi lo sala timinete tinharhu ya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ivi kusuka kwalani hi vitana Jabu Baloyi kusuka ka khomixini ya ntingano wa rimbewu hi la ku bulanyana katsongo hi timhaka ta nguva leyiwani ya 16 wa masiku ya mapfhumba ya ku seketelana na ku lwisana na ku xanisiwa ka va manana na vana se hi ta bula na vona hi ndlela leyi kave ka ha ri na vayingiseri va nge le ku teni na mahungu na matitwelo na mavonelo hi ku hambanahambana ka timhaka hi ndlela leyi un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani hi njhani Prophet poto wa mina hi pfukile hi ngovo na miri yini n'wana hayi mina la ta hlamula ka leyi mhaka ya gezi ya Woodford mhaka ya gezi a hi fanele hi nga vulavula hi yona mhaka ya gezi a hi fanekele ku amukela ku mhaka ya gezi yi nga ta lungha sweswi
na sitshembiso leswi holobye le wa gezi a taka na swona a hi leswi swi hi tshembisaka ku hi ta pfuka hi hume sweswi a hi ringeteni ku amukela ku mhaka ta gezi a ri nga ta lunga sweswi hiko ve le ku hi tshembiseni va ku gezi ka loko hi ya ka tiholideyi ri ta va ri karhi antswanyana ku hava xi nga ta antswa botet no swo lava ku amukela kambe hi mukela njhani hi ku gezi ra laveka hi mukela njhani hi ku hinkwerhu a hi lavi ku tikuma hi ri ka stage 40 na stage yinini hi lava ku tikuma eka hi tirhisa gezi hi ndlandlamuxa mabindzu hi kota ku mi haxela mi kota ku hi yingisela sweswo bona va tirhaka hi rona va le ku tsandzekeni ku ta na solution botet se hina vaakatiko va Afrika-Dzonga ku hava lexi hi nga ta xi endla ku amukela hi swona swi nga ta ku ve vo tsandzeka kumbe vo ka va nga swi lavi hi ku a hi nyikeni xikombiso mi nyika njhani vanhu vambirhi tikontraka va ri na makwanga hi ku lava nga ri ku na makwanga mina ni va tiva ku va tirhaka kahle hi va ni mi nyika hi lavo lahla na lava va timhaka ta medical aid a va na makwanga va nge vuli va ku hayi medical aid yi nga tirhi ku a ta lova hi ya n'wi lahla kambe lava va lungisaka xitichi na lava va endlaka swa gezi xava diesel va na makwanga hi ku va swi vona ku diesel a yi fambi hala ka vona swi vula ku va le ku kumeni nchumu hi ndlela yin'wana ku le ku dyiweni ni ka hi hlupheka botet se a va siki botet a hi amukeleni ni mi twini inkomo ni mi twini khenseni boto wa mina hakho ni khenseni hileswaku i vitaniwa makwanga sweswo hileswaku loko wo ze we i ku a swi na mhaka ku van'wani va hlangana na yini ntsena mina ni ri ku dyeni va swi vitana makwanga sweswo hi lexi xiyimo hi nga langutana na xona mingisero wa mina ni ri endleve eka xiyanimoya khalanga munhu wa khomisiwa hi Friday va ta kota ku sala va tiphina ku fikela Monday ene 100 va yi veka i ntiyisi i what ngomeza kusuka ka homu 14B a nga le kule na hina but security officer u endle xihoxo a ku tirhiwi hi yona ndlela leyi a nga leyi mhaka ya a ku tirhi hi yona ndlela liya mhaka ya diesel ya Eskom i ku disana hi xicomrade kahle hi fanele hi tiva ku i va mani va nge le ku yiseni diesel ka Eskom loko ho sungula kwalano loko i ri na vuxokoxoko ni rhumeli byo mi ta byi hangalasa moyeni a hi tiveni ku i va mani lava va nge le ku yiseni diesel aka Eskom hi ta kota ku ololoxa xiphiqo lexi kambe hambiswiritano a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta emisekweni kusuka kwalano hi ta amukela buti Jabu Baloyi sweswiwani hi amukela bongi n'wana timaluleke hanthe va yi livini loyi khale hi nga se n'wi twa kambe sweswi nkarhi wa yena ku hi byela mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimisekweni yabo Afrika wa vulavula vavasati manitso kwala mi nga kona a na mhaka mi ta ku ndise tshimu kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko i vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbareta mani u n'wi khavarisa than ku ri u rhanga yena mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va butega ematshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga yena vavasati ni n'wi vonile swi nge tekarhi wa swa kwateni vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na vavanuna va nga tiyini kona vatimenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hi ku haxela twi kusuka amasingita mall a Giyani hi laha hi nga kona ka masipala wa Greater Giyani ka xifunentsongo xa Mopani a Limpopo Afrika-Dzonga
hila hinga kona a Afrika ku tiselana ngona ko walo wa Afrika wa vulavula khensa swinene loko ti lombe ndleve ku la ku ta bula na hina a hi buleni na va commission ya ndzingano wa rimbewu hi amukela tatana Jabu Baloyi lava minkarhi yin'wana Jabu va pfa ku va hehliwa ku va yimelela vavasati se ta twa hi vona namuntlha la ku swi na ntiyiso ku fika kwihi swihehlo swa muxaka wolowo nako va titwa njhani hi swihehlo swoleswo Jabu i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Nhlekani Botphethe nhlekani lonene ka vayingiseri Munghana Lonene hi hlanganini namuntlha la hi vuya a ni tivi ku i siku ra vukhume kumbe i pfhumba ra vungani leriwani ku sunguriwe mapfhumba lama ya 16 ya ku lwisana na kumbe ya ku seketela ku lwisana na madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana komixana a hi sunguleni la Jabu ku ya hi komixini ya ndzingano wa rimbewu mapfhumba ya muxaka lowu ya hi pfunake ku tiyisisa na ku vona leswaku ku va na ndzingano hi tlhelo ra rimbewu ku herisiwa timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu a hi swi vekeni hi ndlela leyi Botphethe ni khensa swinene swivutiso swa n'wina mi le Masingita Mall sweswi one of the shops kwala kusuhana na n'wina Botphethe ku na munhu a nga yima handle a yima handle i le ku nyiketeka vanhu ka swiphephani va mi nga kona ku mo languta swimatsini kumbe xinene mi ta va vona va le ku nyiketeka vanhu lava hundzaka va le ku va nyika maphepha ku nghena na mi ta xava hala ka hina van'wani va hundza van'wani va teka va languta va hlaya va famba va mahlweni van'wani va vuya ka rin'wana ra siku va ta xava va ku ni kume xiphepa xa n'wina la nyangweni similarly na leswi swi endlaka swa 16 mapfhumba lamawani hi le ku ma endleni everyday not ku necessary ku ma endliwa just ku for the sake ya endliwa ku ta lemuki because na tsundzuka since 1991 United Nations yi teke goza ra ku matiko hinkwayo ya misava yi fana yi commemorate a yi celebrate yi fana yi endla mapfhumba yo endla yini misaveni hinkwayo na South Africa because i part ya United Nations ya nghenelela ka mapfhumba lamawa so xin'wana xa kona i ku lemukisa Botphethe no kombeta vaakatiko ku va nga ha kwile va hlangana xiphiqo xo fana lexiwa ku fana na n'wina Botphethe laha mi ti karhataka mi tirhaka hi matimba behind the scenes vanhu va ka va nga swi tivi ku va ka Munghana Lonene vo tala mi ta va mi communicate na mina mi ku Boti ni hlangana na leswi Boti ni hlangana na leswi na namuntlha ku na nkulukumba lowu mi nga ni rhumela yena before hi le ku swi lulamiseni already Botphethe that's i mapfhumba lama hi nga endla ku 16 days yi pfuna Botphethe ku no ku na Jabu Baloyi ku na commission ku na Human Rights Commission so that's why mapfhumba lama ya na nkoka swinene loko mi pfuka nampundzu Botphethe ka xigilamikhuva xa n'wina mi ta vona khampani yin'wana yi announce timhaka ta ti-funeral yi ku tala ka hina yi ta mi hakerisa mali hayi ku hinkwenu hi bilonga ka vona vo hi navetisa leswaku hi ta tshunela mara lexi nga hambana mapfhumba lawa hi laha hi nyikaku vanhu vutivi na information ku va ya kwini loko va hlangana swona maphorisa va tirhisa ku yini hina hi tirhisa ku yini NPA yi tirhisa ku yini justice yi tirhisa ku yini laha ku vanhu va ka hina va kota ku pfuneka loko mi ta va mi langute xiyimo sweswiwani Jabu ku nga va ku ri na leswi mi swi kotaka ku swi vona ku xiyimo lexi hi nga ka xo tanihi Afrika-Dzonga xi tikisa hi ku a hi koti ku huma ka xiyimo xa njhani hi swivangelo swihi xiyimo Botphethe loko hi ya ntixini hi languta vumbiwa bya hina na byona bya hi dlayisisa ha vulavula ku hi na vumbiwa byo saseka misava leyi hinkwayo mara vumbiwa bya hina byi na timfanelo ngopfu leti to tala ku tlula mpimo leti timfanelo ta kona leti van'wanyana hi kona ti twisise ku timfanelo leti ncini loko swi ta ka timfanelo mina na n'wina Botphethe hi tshame hi vulavula in 2020 na tsundzuka 2021 hi le ku hi vulavula hi ku sweswi mina na n'wina Botphethe n'wina mi nga Masingita Mall sweswi a mi safe than munhu loyi a nga matache kumbe ka tsintsumule munhu yalowo i safe sweswi ku nga nghena vanhu kwala Masingita Mall va ta hlasela that's number one number two vanhu lava va khomiwaka va tlhe va kuma swakudya Botphethe va tlhe va swikolweni ku tlula mina na n'wina hina hi ta lava TEPSA hi ta lava NSFAS ni expose malembe ya mina hi ta lava NSFAS hi ta lava yini tiloni hi kota ku ya xikolweni vona va yisiwa hi mfumo xikolweni se ma vona ku hi swihi leswi swi nga na nkoka munhu i ta endla that's why kuma ku kun'wanyana buti n'wana ka bungeni hi tshama ni fonela a ri Sinthumule a ku Jabu sweswi ni ya ku hetiseka masters mi tlhe mi tsaka mo ku 25 years na Bot Khalanga ni ya ku hetiseka masters ya mina tronkweni ni tlhe ni va na access ya swilo hinkwaswo se ma swi vona ku ku na loophole ka vumbiwa bya hina ku vanhu va khoma Botphethe mara munhu loyi a nga dlayiwa ka bungeni ku ta humelela yini hi vana va yena na family ya yena because ku ri munhu wa xisati ku ya humelela yini hi vana va yena na family ya yena hi ta ya na tikhamera hi ta tsala statement rhumela ka Munghana Lonene Bot Morgan va xi vona statement va nyika Bot Khalanga va nyika Sesi Tsundzukani va hlaka tiko xetlini na le ka Afrika Wa Vuvula
vulavula ku humelela yini swi humelela kwalani i problem leyi nga na yona botpete languta side a hi languti ngopfu timhaka ta ti-victims lavayani mina tlhe mi kuma ku hi tlhe hi toya hi va yimela tikhoto ku a yena a nga dlaya a lo pfukiwa mi kuma hi tela ni tikhoto leti hinkwato that's the problem leyi nga na yona vanhu va ka hina no jaja vanhu lava va twisiwa ku vava before hi swi tiva ku humelele yini kuma ku already munhu ka tikweni leswiwa botpete loko un'wanyana munhu wa xisati o biwa va n'wi jaje khale ku loyi wa delela loyi a fanele a buwe khale hi mavoni ma ndlela a va n'wi tivi no n'wi tiva mara munhu i mhaka sweswo un'wanyana ka vulavula ka promo ya n'wina ku hleva na gosipa hi timhaka to nga ti tivi a hi swi tshikeni hi sapota vanhu lava twisiwaku vava that's the cornerstone ya hina botpete na nawu wa hina a wu xupuli hi vukarhi ka vanhu lava va endlaku manyala muendliwa hi yena twa ku vava mara lowu a endlaku a nga twi ku vava because wa swi tiva ku i ta huma 14 i loyi Oscar Pistorius i fana ta January wa huma River State kambe kwini botpete i lovile hi to sala hi hlambanyisa ku na River State Cup hi ti 14 ta February Valentine lembe ro karhi va n'wi duvurile na Pretoria East mara Oscar Pistorius Storm ntsena i ta ka papatsongo wa yena a Waterkloof a tshama a na ti-aircon River yi kwini i le hansi that's the problem leyi nga na yona botpete hi fanele hi langutaka se loko mi yingisele swivulavuri leswi a swi kha swi vulavula loko a ku simekiwa pfhumba leri ku katsana loko xandla xa president va vulavula mi vona minkarhi yin'wana ku vulavuriwa hi timhaka ta kumbexani ku va ku ala leswi venge i political will ku pfumela hi tlhelo ra swa tipolitiki ku antswisa xiyimo se mi twa nga ri se hi le ka gere ya kahle tanihi tikuke ku kumbexani siku rin'wana hi nga kombetela madzolonga ehenhleni ka vamanana na vana hi ku i swilo swa khale a swa ha ri kona gere yi kahle ka political will botpete va le ku zameni hinkwaswo mara ti-act leti hinkwato nga kona na tibili hinkwato nga kona botpete ti ya tila hi munhu wo fana na mina na n'wina la a nga magistrate la nga phorisa la nga prosecutor la nga judge kun'wana se hi fanele hi mova ka swiyenge leswiwani ku loko hi sungurile n'wina ti-politician a mi endli swona swi mi endlaka swona because va tsundzuka ku loko sweswiwani a no khomiwa wa mitlhanu botpete ni tivana na munhu a Giyani police station a ku ri na leswi va nge beyili leyi nyikaku maphorisa a ni huma xipiti ni be nsati wa mina kaya a ni huma xipiti se va yi siverini beyili leyi ku a va yi abuser a ti-police station number 2 va tsena gender based violence and femicide bill leyi nga pasa ka National Assembly fanele ka National Council of Provinces hi loko ti-sexual offences court kona ti-sexual offences registered kona mara munhu loyi a nga ka tikhoto botpete na munhu loyi a investigataka ka ha ri vona lava nga na problem yi kulukumba a tikweni leri because a court botpete ni nga vulavula na n'wina xilungu xin'wana loko ni vulavula maku bot Jabu va vulavula ngo va Shakespeare maku wa Shakespeare mara a khoto i evidence ku mi nga prove beyond any reasonable doubt na ku na balance of probabilities ku munhu loyiwani va nga va n'wi hembela na that's why kuma ku na tiloyara botpete ki dyondzeka ku tlula mpimo lero va defender na va nga va swi vona ku munhu loyiwani a nga va dlele a nga va onhe yini mara because i client ya vona na vona va le ku apeka game loko nawu na wona o apa game ya wona ti-state va legal aid na maphorisa loko va investigator mi swi tiva ku a phorisa ma le Giyani kumbe a maphorisa le Hlanganani ku na special team yi dangerous botpete byi nghozi byebyo loko byi investigator case ka zingidziki ya munhu o beniwa va swi kuma hi xipidi ku information yi humelele kwihi that's number 2 nawu wa hina botpete wa ha ri wiki kun'wanyana bail a yi punishment bail i right ni nga dlaya sweswi botpete ni suka ni fika ka Ximawusa ni fika ni tlhavetela vasati va Ximawusa va yi tirhi hinkwana mara mi twa ku ni humini bail and the moment ni huma hi bail ni endla yini va ta vula ku nene i nga threateni vanhu i nga hlangana vanhu lavawani mara somehow ni ta tirhisa timinso wa threatena timinso wa byela loko moya case then the case yi ni endla yini ya withdrawiwa hi sweswi swi nga kona and majaji va ne prosecute va nga na information na evidence hi laha hi fika kona sweswi botpete milawu yi kona mara a hi moveni hi dyondzisana hi meka sure ku munghana lonene a yingisela kusela nampundzu ka tiko xetleli until navusiku loko va vulavula na van'wana va jini navusiku nkarhi wun'wana va vulavula ti-topic leti ti nga na nkoka ti nga na risima leti ti fanele ti hi pfunaka so that's the problem na hina na ku siyalana botpete vanhu hi siyalale ngopfu ku wa swi tiva ku i leswi swi endlaku swirhongo mara i ya mahlweni swi endla a hi tlheleleni ka statement xa n'wina Jabu mina ku khumbeka swinene hi timhaka ta mphakelo wa mati ngopfungopfu ka vamhani va le makaya hi nkarhi lowu wa ku va ka hi lemukisa hi madzolonga lama ehenhleni ka vamanana na vana
mi nga hi hlamusela ku hikokwalaho ka yini mi ri na ku tshikelela na timhaka ta mati na toho ta hoxa xandla ka mhaka leyi nga langutana na yona. Kotete ni twa ni huma na mihloti loko ni vulavula phati leyiwa ku na vanhu lava ni va tivaka personal hi mhaka ya mati va nga pfinyiwi va ku keni ka mati. I'll give you an example. Ni ta mi nyika example la ni huma kona. I'm sorry ku tirhisa yona. Ni huma ka Ximawuta Botpete. Kuna neighboring village va ri le ka Sidibeni eValuveli. There's also vanhu va ka Ximawuta va hindza ni Blowuku va hindza ka Phikela va ya ka Dengeza va ya ka mati. Hi tini hi timovha va kahle van'wanyana va famba hi milenge va ni Blowuku va na laki lava nga va kumaku mati and i distance ku na makhwata za fana khale. In between ku na n'wana la nga tshama a pfinyiwa. Ku na vanhu van'wanyana because of vukorhokeri va nga hlasela xigevenga xi huma a khoti xi baleke khotsweni a hlangana ni ka magoro xi tsutsuma xi ya khwatini xi va endla nsele. Then ku na loko mati lama wa swiphayiphana leswi nga kona va vulavulaka vanhu vo tala va ku hi ku na swiphayiphana miti yin'wana na yin'wana a swi humesa mati i nyini nghozi leyi yi nga yinana nampundzu n'wana wa nhwanyani Botpete nampundzu na vamanana va a swihloveni a mukobyeni a va rile Mitsangahunyi neighboring villages leti humaka tona va ya ka mati Botpete a ku na mati a va yi xikolweni swi va affecta timhaka ta sanitary va mbhada mirhi leswo badamela vanhu swi va swi yimini byi langutile vanhu va famba ti-wheelbarrow wa the neighboring village va ri le ka Sidibeni va ka mati in between Botpete van'wana va endliwa nsele van'wana va chavisiwa van'wana va gina va vavisekini because a ka ha ri safe van'wana va fanele va heleketiwa and then vanhu vo tala va na vusweti ka switandi swa le makaya va fanele va kombela swikochikara va kombela va timovha va xavisela mati ku na jojo yo karhi leyi va xavisaka Botpete 400 rand na tiva because va tshama ka vanhu vo tini ku boriwini mati a ma ha ri kona hansi Botpete loko a vona ti-borehole that's why ku na connection ya second subsidy na timhaka ta gender based violence loko ni tsala statement leyi ya Botpete ni tsala na message of support lowu a wu fanele wu hlayiwile ni mhaka ku a hi na nkosi a ni wu tsala based on experience ya mina ni huma ku switandini ni swi tivaka ku humelela yini loko ni ka nhlaniki loko ni le ku endleka project ku humelela yini loko ni ri kaya ni hlangana na Botpete ni huma ka Dumela enkosini Botpete I saw exitarateni vanhu va huma a matini vanhu va khome ti-wheelbarrow Botpete some of them va ku boti ni yima xa movha ni nga ni famba ni vulavula na vona loko danger i yini loko mi ya minkoveni mi ya ka mati va boti hi tshama ku na va papa lava hi langutaku van'wanyana because a va swi koti ku hlamba makaya va toloverini va hlamba lomu kwala switirimini leswiwani va hlamba va kuma mati va kota ku hlamba va vuya a ku ri 47 44 loko ni nga hi hoxisi weekend then va mbhada miri swi yimini Botpete so mbulako loko a ku va na mati because gender based violence a ku abuse ku biwa ntsena i ku xanisiwa na hi swa masangu ku xanisiwa swa timali ku xanisiwa vukorhokeri it's a human rights issue ya mati Botpete that's why mi kuma ku ni va passionate yona because it's something leswi humelela that's why loko vanhu va joni va ku vona a va na mati minkarhi yin'wanyani va toyotona ku n'wina mi kahle ngopfu hi na almost 9 years 10 years side stream yo karhi hi na damu ra Clean Letaba a hi na mati Botpete vanhu va le ku hluphekeni va xisati va le ku hluphekeni loko va hlangana na n'wina Botpete you will be shocked vanhu va ta kaya va ta xanisa mana mina va ku byelani Botjaba hi vulavula timhaka ta ku xanisiwa ka hina ka mati because hi ya xaniseka mukoveni and you realize ku that's the fact ya vutomi leswi humelelaka hi le ku ringeteni hi tirhisa in a right way Botpete nga holoveriwa va hi foyinela vanhu lavakulukumba ka ti-ministries na tiministara va ku hi ta swi lunghisa swa ka Ximawusa swa Giyani Water Project mara na sweswiwani loko namuntlha no vulavula na n'wina sweswi Botpete mi nga twa ku un'wana i pfinyiwile un'wanyani a lava ku khoma swigevenga un'wana ka mani a lava ku dlayiwa hi mhaka mati that's the basis ya swona Botpete a hi hetseleni Bija miri yini ka rixaka khumente wa masiku a ya enelangi se mi hetsela mi ku yini ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona hi madzolonga hi ku angarhela ka vula lawa ya kongomisiwaka kumbe ya va ku koho hikokwalaho ka ku hambana ka rimbewu and vanhu va hi twa kahle mina na n'wina na Botpete ku na swi ta va ta fonela Botpete va complain a hi ri vavanuna a va xanisiwa mina na Botpete hi vuli swona ene na trust lexi ta kombeta hi ri aka vanhu vaakatiko va ka hina lava hi swi tivaka a hi hloniphana a hi xiximana ni kule ni te tani rito ra rape Botpete ni sungula ku ri twa ni ri xikolweni kule malembe endzhaku
ku na ku pfinyiwa ka vanhu ku na ku xanisiwa ka vanhu hi ndlela letiwa loko hi sungula ku swi vona ku swilo leswi a swi nga ri kona nhlonipho a wu ri kona ubuntu hina ngopfungopfu hi vulavula Xitsonga Xichangani na vanhu va makhelwani va hina a hi fambelana kusuhani lava switandi leswi kusuhani va Venda na le Buluveti na le kwini loko hi vuyisa xikhalele xa hina xo hloniphana hi vulavurisana hi kanelana hi ti dyondzisa ku nkarhi wun'wanyana ku kwata ku tlula mpimo a hi solution ya solve problem a hi kwateni mara hi swi tiva ku hi kota ku va na hi va responsible hi makwatelo ya hina mi ta vona botpet loko sweswi mina na n'wina hi vulavulaka hi swona even after loko botpet va ni hlasela hi marito va ku botjava a mi va pfuni vavanuna ni valava na botpet hi ku titsongata because botpet i munhu loyi a nga na pressure na yena a tirhaka munghana lonene vanhu va ku fonela botpet va na ku pfuniwa and va tiva mavati va botpet va tisa ka hina that's the communication leyi ni yi lavaka aka vanhu ku loko u vulavula na second person swi n'wi hloniphi loko u vulavula na n'wana lontsongo n'wi hloniphi loko hi vuyela ka nhlonipho na ndhavuko wa hina vumunhu bya hina a va vula khale holobyenkulu wa Gazankulu va ku Vatsonga Machangani va chava ku tsongolana xa munhu loko hi vuyela kwala na botpet hi nga wina nyimpi leyiwani ya madzolonga ya vamanana na vanhu Jabu hlayisekani ku diya ku engeta ku khensa mina n'wana mani enkom babulabulela commission ya ndingano wa rimbewu enkulukumba Jabu Baloyi hi le ka 0860000543 nongona ku Afrika wa vulavula ka mkanalo na FM titele timhaka hi ta twa hi wena kamba ndzhaka leswi hi swa swo mkanalo na FM hi le ka stage 3 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana kambe ke loko ka awara ya mune ku ya hala se hi ta khuphuka hi ya ka stage 4 hi ndlela leyo wena u ri yini mingisero mene ti ri yini timhaka leti nga ti khoma hi lava hi languta timhaka teti ta madzolonga ku ya hi rimbewu khaleni ka khaleni veri a va kota na ku famba swin'we tihunyini va famba swin'we matini sweswo se wena ke u ri yini kwalonga kona 0860002543 a hi tweni n'wana mingiseri ro sungula hi twa ku yena u angula ku yini ka mhaka leyi a va vulavula hi yona hi ndlela leyo hi mpela hi Jabu va yimelela vavasati mani yimeleli vavasati na Jabu loko ni va tive kha va yimbulala laha a ni va twa ku a va yimeleli va xisati se ho yi ri yini 0860002543 nhleka aye khalanga mpfukile imam kire njani mpfukile khalanga hi pfukile kuno potritsori madzolonga meri yini n'we leswi ni swi vonisaka swona mhaka leyi hambi to luza masema ta hina vanhu munhu ku vanhu ku hi abuzana hi xihina kumbe hi xanisana hi xihina i wa xinuna kumbe i wa xinsati i lo luza masema na kambe munhu vula leswi a ni vula swona ni khe ni hlamula xivutiso xexo ka vula ti luzi masema a hi fanele hi ti dyondzisa hi rimbewu hinkwerhu maybe kumbe munhu tshinya tatani ku ri wa lemukisiwa kumbe a wu lemukisiwi ri ku hi dzano ra ku i swi tiva ku loyi i makwenu loko i ri n'wansati i swi tiva loko ni ku makwenu a ni vula loko tswari wena ku i munhukuloni vukati kumbe relationship yin'wana na yin'wana khalanga yi sungula kahle ku na mabulomu ku na yini hinkwaswo swi fika swi onhaka kwihi na i mavulavulele i ku va munhu i n'wi nyenya a hi ri conferenceni ya madoda leyi wa nkowa loko mhaka ya kona a ku ri ku wanuna u kwihi kwala xikarhi ka ku vulavurisana loko se swi ta ka timhaka ta ku vutisana swivutiso na ku hlamula u ta ku kuma un'wanyana na swo swi ngete tani wena mfundhisi ni tshama na munhu hi loyi se i humilunda ku humi makwenu andeni ka kereke ene a vulavula swi huma mbilwini se mfundhisi va ku wa tiva ku incini ti languta na wena kwalaho i humi gizara vana ta vula ku se ina xitiyelo ku kumanani luya loko a n'wi kuma a ku ri thubi ya n'wanuna mara yena i na matimba yo vula ku lowa mina se i humilunda na makhwiri na swipeceje a vula lowa n'wansati leswi a swi la ta kombisa leswaku timhaka leti ti kona hambi u mukereki hambi u mungoma hambi u le xikolweni kambe hi yisa ku yini mahlweni leswi fanerile constitution loko yi endliwa un'wanyana yi fike yi languta timhaka leti a ti tekiwa ti ri tinene kambe swa ha ri relevant loko va ku un'wana na un'wanyani i na lunghelo kumbe ro hanya i un'mani wena u tekaku
lungelo ra un'wana i ri cukumeta mara loko mi yi xopaxopa laha ndini so ndzi constitution yo pfulela pdm 1 that's why ni twa kun'wana sweswi va ku ingaku a ya ha ri swona leswi a yi fanele yi va xiswona ku ri swigevenga swa pfaleriwa a vula swi na malunghelo hi mhaka ku yini ku ka minkarhi leyi nga hundza vanhu van'wana a va pfaleriwa ku nga lavisisiwangi kahle a pdm 1 se constitution yi ku un'wana na un'wana i na lunghelo hambi a ri turongweni i na lunghelo vula ta n'wi wo ba xikatla i ku under arrest a hi famba police station loko a register nakona a wu bukuteli mara ni hetelela ni ku loko u ri munhu hi ri vanhu hi swite va xisati na va xinuna a hi tekeni hambiloko mfumo wu nga ri kona ku ri hava mapfhumba na leswi Kawula a nga kona a hi tekeni leswinene hi komba vumunhu loko mo huma kwala Giyani ni fika laha tiroboteni ku na bodo yi nga ta ku malamulele yi komba yi ku pulukwani kumbe tsanini bodo leyi a yi ku tivi leyi a yi se tshama yi ya yi kura va vekela yin'wanyana a yi ku tivi se na loko se ti swi khama tluva swipetani a hi tekeni leswinene swi humaka ka tibodo tetiya loko yi ku tsanini malamulele yi vula na tikilomiters famba hi yona u ta ya u ya fika i nga vutisi ku yo yi ngo lo jiri bya yi nga yi ku helo yi lo yiniki eka leswinene loko ri na dzanu na loko va ku hanya litomi lelinene ku vula ka vala Mozambique u va kahle u va boho hi leswi ni nga tsundzuxaka swona eka hina vanhu hi ku a ku na mfumo wu nga ta nghena endzeni ka kamara ya wena na yindlu ya wena khalanga i fanele i ti vutisa ku ri xana loko ni ri na wansati ni khoma ni bukutela sesi wa mina sivara ni nga n'wi nyika hi swin'wana swi kayidzaku ku a ni ta swi lava ku sesi wa loko ku na n'wi rhandza a bukuteriwa ku fana sweswi ni bukutelaku ingaku no bukutela nyoka na ni vula ka tindlela tin'wana leswi fikaka laha se swi zaku swi hunduka topiki ku nga ku xanisana ma hi vona mhaka ya kona ni yi vonisa sweswo khalanga Nemetwe nkesele swinene a khensa swinene tlhelo roro lero ku dya ku engeta ana swi twangi vete yini kambe ku nga va kha ku sungula ku va na nkayivelo kumbe nkavanyeto wa timhaka ta vuhlanganisi haleni a hi tivi kambe ke ku timingisero me 0860002543 ku 7 minute nharhu ntsena ku va hi ya kuma monge misava lava hi nga tshembisiwa hi wona hi ubonge n'wam'wanati Maluleke va ri khalanga tiko ro nakile va twisiwa ku vava nawu a wu va khavhari mara swigevenga swi khomiwa kahle vumbiwa bya tiko a byi cinci inkomo i xa humba vula ku sweswo kambe ku na mingiseri loyi a hi n'wi tweni ku angula ku yini nhleka ayi malume minjhani mi le ku ni tweni malume hi pfokeri minjhani hi kona ndi lava ku vulavula hi le ya GBV na le ya swibochwa le ya GBV a ku hela yi ta hlupha hi ku a constitution leyi hi nga na yona leyi a ni va rin'wana a nga xupuliwi so a xi kona lexi u nga lulamisaka hi xona loko u nga swi koti ku khalima n'wana wa wena kaya and then xin'wana futhi Xitsonga xi ri tinkosi timbirhi ti nga hanyisani xibaleni xin'we nawu lowu va nga wu veka va ku na 50-50 ku ri ku 50-50 levo yi jikisa na vo ka va nga yi twanga kahle 50-50 hi ku twisisa ka mehe a ku ri leswaku ku va na ku ka vanhu va ntima na valungu ku va ku ringana loko mintirha ntirho ku fana se valungu ku va lava ku set up a fight xikarhi ka mindyangu ya vanhu va ntima ku hambaniwa va ante ku endleka yini mingisero wa mina kambe ke ta ntshemba mo n'wi twile ku a angula a ku yini ku nga ri khale ta va kha hi bula na vonge n'wam'wanati Maluleke kha hi tisela mahungu ya lawa Godfrey Manyiki wa le Gothenburg u ri vutipeta tiko ra hina ra hisa eka Eskom naswona loko hi languta ka tlhelo ra security a ri endlanga kahle se loko ri nga ri endlanga kahle ri fike njhani ka xiyimo xexi hileswo nandzu lowu hinkwawo loko jikeni wu ya ka yena nkulukumba luwa kasi un'wana nge ri magondo ya hala Bushbuck Ridge hayi a ma fambeki ma tiva swa vava mpfula loko yona laha a yi hela ako hinkwaswo leswi humelela hikokwalaho ka tithendara Godfrey Manyike wa le Gothenburg a nga tirhisa Twitter kumbe X handle ya Afrika Munghana awara ya n'we henhla ka nhloko ku famba gezi a Giyani nghena ka stage 3 load shedding kasi ke na le Thornhill switani i nkarhi wa mahungu ya misava na vonge n'wam'wanati Maluleke ta yisa mahlweni ka mahungu hi ndlela yaleyo yavo
bhala riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543. Rixile muhaxi na muhumelerisi ya leswi humelelaka atikweni leri swo xanisiwa ka vamanana na vana swi nge pfuki swi fikile emakumu ende ku vulavuriwa hi swona masiku hinkwawo mara mi twa sweswiwani ku le vulavuleni swona namuntlha mi twa ku loko ya hela n'hweti ku ta ku dlaya vanhu vangani hi mhaka ku na milawu leyi nga pfuneki nchumu a yi landzeleriwi munhu i dlaya n'wana ntsongo ra n'wi ripa n'wi pfinya ivi a nyikiwa xigwevo va ku i life sentence 25 years yaleyo ivi va tlhela va vuya va ta ku i fika a vuya ka vanhu ku ri ku i dlayi future mazona se loko ku ri ku milawu a yi landzeleriwa ku ri na tiko ra milawu ra vanhu va kahle a swi ta hela munhu u ndla xi onha a swi tiva ku a ni ta ya xikolweni ya dyondza ni ya mahlweni ni ta tlhela ni ya amukeliwa ka vanhu tiko leri kahlekahle vurhangeri bya kona constitution liya ya 1996 hayi va onhini va lava va yi rhangelini koko Ihlekani Bodpet ni kombela ku va xikalavito ni kombela ku yangulanyana ka le ta gezi a timhaka ta gezi ti ta tika ku hi huma ka xiyimo lexi hi nga ka xona hikuva a gezi a lomu malokixini van'wanyani a va vanyingi a va xavi gezi ku tirhisiwa gezi mahala a munhu laha jarateni ku ni mikhukhu wa herisa ku na 10 wa mikhukhu ku na 5 wa mikhukhu hinkwaro gezi leri tirha mahala a li xaviwi se Bodpet hi ta va hi solana hi xungetana ni lava gezi ku ve na hina vaakatiko a swi fanele hi ti lunghisa a ku sungula hi ta kota ku xungeta a government wa hina manje na hina vaakatiko hi na swihoxo leswi hi swi endlaka swi fanele ku hi swi lunghisa na khensa enhlikani Bodpet na muhumelerisi kwalano Bodpet ni kombela ku angula aka leyi ya gezi Bodpet leya gezi Bodpet hi nge yi koti hi ku vona va lava vakulukumba va hina hi vona lava va dyaku na vona va lava vo xava tidizele sweswo va swi endlaku swo xava tidizele i swa vona va lava va nga henhla ya loyi a hi xavaku va tikuma va kha va dya swin'we lero loko swo tikuma swi va swi yimbile Bodpet ku ta va ku ri ku va susa xinkwa enon'wini lero a ni voni ku ri hi ta huma aka yona mhaka leyiwani ka tika Bodpet ka tika swinene inkomo a mi ri mikateko manganya a tiyani ka magoro inkomo kalanga na muhumelerisi kwalano heyi timhaka ta madzolonga a le mindyangwini swi karata ngopfu hi nga swi veka hi ndlela leyi i ku munhu loko a nga tshama a hlangana na swona hi nga ku va manana hi vona va xanisiwaka ngopfu kasi hayi hi swona mara va manana hi vona va xanisa ngopfu va tatana kuno va tatana problem ya hina hi kuno yi miyile ngopfu mo siku rin'wanyana mi tshama kaya mi nga ha tirhi total mi ta swi vona kuno hi laha ku sungulaka madzolonga ma le ndyangwini loko mhani va xava xinkwa va ku i xa vana na vana va tshamela va ku vulavula kuno ya mi nga dyi xinkwa xa hina papa mi nga dyi xinkwa xa hina ma swi vona kuno swi ya kwihi kalanga inkomu ni ri kwala xibedhlele enhlekani khalanga mihlangana na etwela risiko na la khadzona ka n'wamatatana ni kombela ku hlamula aka leya ma-security ma tirha ehansi ka client ka instruction ya client na risk management loko va ku byela ku hi nkarhi wa so munhu i fana a nghena hi wona loko wo honisa ku va na swin'wana hi wena i nga khombyeni u humeya ka misando loko i khayama enandzu i tshika enandzu loko wo pfumela va nghena swi fika swi famba kahle a ku na problem a swi fiki swi hoxeka swin'wana mara i n'wi pfumele ku a nghena hi wena i nga ta tenga so instruction ya client ya tika hi nga va blame hi ku a hi swi voni va tirha ku vava va hisa lavaya ai ku tumingisirome 0860002543 ku leti nga mhleketeni ya wena ku nga va ku ri ti 11 minute ntsena ku bela wara ya 13
kana ngana ko Afrika wa Vuvula ka kutisela wona kusuka lani amasingite mall hi ri ka load shedding stage 3 tiswa ka n'wina ya ku seketeriwa i va ka Eskom aye Jabu va vulavula ntiyiso hi loyi munhu u tsemelele munhu hey aku konda a hundza emisaveni andaka mavhiki mangani u le ku jikajikeni la Afrika-Dzonga vumbiwa bya hina i byo byi yisa ku hansi tani hi tiko wena u ri yini ke 0860002543 a hi ku tumikisela mina ku angula u ku yini na n'we mi nga tirhisa ti-voice note hi khensile swinene ku va mi endle tani kambe se swana hi twenini ku n'we mi nghena ku mi khometi timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona a hi sunguleni hi loyi ni hlekani ayi njhani butsaki hi pfukeni n'wina mi njhani hey pfukile ni kombela ku va xikala vito butsaki a khensi mi ri yini n'we hi le ku hluphekeni mhaka ntirhelo wa security butsaki vanhu va ku hi sayini kontraka ka khampani yin'wana loko hi sayini kontraka se khampani leyi yi byesa ku ntirho wu helini mara hi sayini kontraka ka yona se a hi tivi swa ku faneleke hi pfuneka kwini butsaki ende na leyin'wana a hi tirha ka yona masiku ndzhaku yi fambile na mali a yi hakelanga loko va ku ntirho wu herile a ni va mi nyika UI 19 ivi mi ya ka labor va ya li na yo UI 19 leyi va yi tisa siku leyi va ale na yona va ya li na yo loko fana va nga khomi na foni se va gcina va yi tisa mara mi ri va yi tisini mos va yi tise siku leyi se nghena ka leyi nga ka yona se leyi nga ka yona se ka yi sayinisa contract hi sayina yi ku 3 months after 3 months ta ve se nghena ka 5 years se 5 years le a ya nghenangi 3-4 months le sweswi va tise mapapila Friday va ku must end leyi lero munhu lwana ntirho helini a ku na notice a ku na xikombiso xa ku kombisa ende hi wona nga nchumu ende yi khipa vanhu va ku tala ngopfu khampani leyi na xiporo yo hlongola vanhu kumbe yo hlongola vanhu kumbe yo helela hi ntirho na yona kwala a mi rindza kona a yi heleli ntirho wa ha tele yo yi ri i Transnet a nge hi koti ku yi hakela loko se hi vutisisa hi fonela vakulu va Transnet va ri a va tivi nchumu na so mara va tsala papila va tsale ku i Transnet yi ngo a va hunguti vanhu mara Transnet yi ri a yi tivi nchumu se nga pfuneka njhani ende se hi le nkingeni butseki madecember lama vanhu ya va xavela hi yini mpahla no na mi twisisa boto wa mina ka ni mi twisisa kahle leswi mi vulaka so kambe no va na ku pfumela ku ri muhumelerisi va ta teka nomboro ya n'we va vona ku va nga mi hlanganisa na va mani kwalano kambe xiyimo lexi mi nga langutana na xona na xi twa lexi ku xa vava swinene xa vava bupheta a swi tivi swa ku se la phela njhe namuntlha ni nghena na yi ta makumu njhe se ri ntirho wu helile from namuntlha loko mi pfuka loko mi chayisa mundzuku swi vhe swi va swi herile swi herile swi ri ni ta yimela ni ri va te mativa ndana siyani nomboro ya n'wina na muhumelerisi kwalano mi hi rhumela papila leri mi nga hi tsalela rona hi ta kota ku twa ku endleka yini ku ya mahlweni kambe ke i xiyimo lexi hi nga langutana na xona mingisero wa mehe Afrika-Dzonga xa ku ntirho wa hela kambe xivutiso ku ta va ku mahelele ya ntirho lawa ya vulavurisana na milawu ya mafambisele ya tiko ra hina ke ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tiko ra hina rona hi roxe ri languti mhaka ya ku fambisa ntirho hi ndlela yihi hi ndlela leyi 0860002543 nongona ka Afrika wa Vuvula ka Munghana Lone FM makomba ndlela i 15 timinete ntsena yi bile awara ya 13 un'wana mingiseri loyi nhleka aye butsat papa minjani ipfukile minjani hi pfukile a khensa swinene loko mi hi bela riqingho n'wina mi ri butsat mina ni la ku vulavula hi mhaka yona leya GBV a tikweni ra hina ku dlayaniwa a va nge tshiki vanhu lava ene tikweni ra hina butsat ka dlayaniwa leswaku munhu loko u n'wi kwatisa xitsongo u ku dlaya reason being wa swi tiva ku ri loko a ku dlele mindzuku yi ta tlhela huma because nawu wa hina a wu le ku tirheni swona butsat mina ni ta ku xigweve lexiya xa ntambu lexiya a xi vuyi ina xigweve xa ntambu butsat na xi votela because leswi vanhu va dlayinisaka swona masiku lama a hi tivi ku himpela misava yo hela ke kumbe njhani
kambe masitsundzuka ku hikokwalaho ka yini matsundzuka ku hikokwalaho ka yini a xi dlayiwile ro sungula xigwevo xe xin'we mi nge milaha xi vuya but a ni nge vuli ni ku na swi tsundzuka but the way swilo swi endlisiwa ku xiswona sweswinyana butpet loko swi nga si ze swi fikela un'wanyana a wu nge swi voni mara ku langutisa ntiyiso a ri nge peli dyambu futhi dyambu ri lehe ngopfu butpet tiawara tinharhu u nga swi twa ku va dlaye munhu va duvule munhu ene vanhu va kona va khomiwe a va khomiwi butpet mara loko munhu a swi tiva ku loko no dlaya munhu hi ndlela ya tihanyi na mina va ta ni dlaya because xigwevo xa ntambu xi kona ku dlayana a ku ta hungutana butpet a ku ta hungutana ku fana vanhu va innocent munhu a nge endlangi nchumu Eastern Cape munhu nghenini a duvula swihlangi swa matric swi ri ku hlayeni vana va innocent future doctor a va khomiwi butpet mara loko munhu a swi tiva ku loko no dlaya munhu hi ndlela ya tihanyi na mina va ta ni dlaya because xigwevo xa ntambu xi kona ku dlayana a ku ta hungutana butpet a ku ta hungutana ku fana vanhu va innocent munhu a nge endlangi nchumu Eastern Cape munhu nghenini a duvula swihlangi swa matric swi ri ku hlayeni vana va innocent future doctors future engineers the skills that we need it but somebody if it angena a va duvula butpet munhu yaloyi i ta huma hi beyili so hi langutisa swa ku fana sweswela swi ku ni rilela mhaka ya xigwevo xa ntambu butpet i mhaka ku dlayana i nga ku se i fashion ku munhu a va proud ku ni dlaye mani ni n'wi dlaye njhani a swi tshamisekangi butpet hayi swa ku yini a swi tshamisekangi ene vakulukumba va holobye va hina a swi va fikeli because vona va yini va protected ku na ti-incident ta ku tala butpet loko mo langutisa va nga dlaya aka a nga kumekanga DJ Sambodi a nga kumekanga hi vulavula hi vanhu va ti-high profile so mina ni nga mi dlawani ni ngo va Baloyi a ni tiveki ngo tiveka a swi tshamisekangi butpet ni khense ngopfu va mitiqingho ra mina ni khense ngopfu mi ni nyikete iviri mi dlawani mi nga Baloyi a mi tiveki ni twini Victor wa mina khensini swinene loko Nemitini Mixer of any case and Kumeka to minute below ya Kumenar, Nagoka Africa over Kamgara Lord Family 0860002543, Nagoro Tisala Noxuka, Amasigita Mall, Hela Ben Stowing a co a Kian, regular his and ways, a footnam Tarajingar Antoniana, Rogropi Manswana Sikumambiri and Naranga Hunda, Archiki, come one Mixer and Chaka. E porque ele papa me jan. E porque ele mano embazima lá no view, né? Aye, but embazima. Porque ali ni fona la kuweke manje nama tholele la maya ni ku some anikombela kupfuniwa maka mathole akamasipala. So na switsundzuka kahle. So kuwe kwana maka ku ri nkarhi lowa mi ngeteri ni kombela sweswi va teka vuxokoxoko bya mehe a ku se a mi chayisa a ve va nga ha teki foni hi khata lero ni twisa ku swama swa ha swi pfunela ku ya amahlweni ma vona mara mfane mi vulavule na vona mi nga ta ku moyeni musi a ni ngo a swi nga zangi swi lava mi ta haleni a ni mile ku vulavuleni mi vulavule na vona mi nga siya moyeni a hi swona ni va hlamuserile se va tlhela ndzi sapola moyeni a tlhelelani ku leva nga koho a ni loko we hi vulavurile swi hindzini n'wina lexi a mi fane mi siye xo a ku ri ku siya nomboro ya n'wehe mi nga zanga mi ta hala moyeni hi ku swele moyeni mi vuriswa matholela hi ta kota ku swi landzelela hi ndlela yaleyo va ta mi nyika va nyike nomboro ya n'wehe hi ta yi teka kusuka kwalano 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vuvula ka Mugana Lord FM makomba ndlela mi nga kandziyisa na rito ka 0657443911 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wehe wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi khome tona hi ndlela yaleyo un'wana mingiserelo inhlekani kalanga inhlekani papa na vayingiseri ni xikalaviti ni ya khalanga ni la ku khumbanyana katsongonyana hi timhaka ta vugevenga lebyi nga koho hi South Africa
khalanga swa Okay. vava kahle kahle swa vava swinene ngopfu mhaka ta vugevenga ni byi nyika matimba ngopfu ni vulavula so mina un'wana wa mutirhikulori a tshamaka la Diepsloot ne a fanele hi wa vuntlhanu ni mi tirhela kahle kahle a nghene entirhweni a nga kota ku kwata entirhweni ni va nghene lava tshamaka kona a va tshamini na vanghana va yena va fika va dula ku ve ku lova fo ya vanhu so I'm so sorry ku nyika ihungu leriwa la moyeni mara ni vula ku mhaka ta vugevenga khalangani tiko ra hina ri fanele ri yima kumbe varhangeri va hina va fanele va swi langusa hi tihlo rin'wana vanhu va le ku hereni vukhamba byi ti nyika matimba ngopfu vugevenga na hinkwaswo ani alelani na n'wina ni pfumelela na n'wina timhaka ta vugevenga hi ku angarhela kambe ni nyikeni xifaniso kahle kahle a Diepsloot ku tshama vanhu va njhani Diepsloot kahle kahle a ko vanhu ni nyikeni xifaniso xexo ku Diepsloot ku tshama vanhu va njhani Diepsloot khalangani ku tshama munhu wa ku fana na mina n'wina hayi mi nga ni katsi mina kwala a Diepsloot nda ku tiva ku tshama vanhu va njhani hiku a Diepsloot a ri peli a Diepsloot ku tshama ku ka ku ririwa hi vugevenga hileswaku leswi ku ririsiwaka swona a Diepsloot a swi fani na leswi ku ririsiwaka swona tiko hinkwaro na swi tiva ku tiko hinkwaro ku le ku ririweni hi vugevenga ndza ve ni ndla nongonoko siku rin'wana kwala ku tshama ku ri vuwalawala na ya Diepsloot hi yo mhaka ni vutisaka ku kahle kahle ku tshama vanhu va njhani Diepsloot khalangani Diepsloot ku vula ntiyiso hinkwayini ni ta tlhela ni engeta futhi nakambe khalanga ku tshama vanhu va ku fana na mina mara ndhawu liya yi na ntlimbano ngopfu ya vanhu ngopfu yi tlimbane hi vanhu vo tala ngopfu tshimaka so ala ni nge vuli ku hi xivangelo xa koho xa ku vugevenga ni byi va byi ri henhla ngopfu mara na vulawuri bya koho kumbe vanhu lava fanele va langusa timhaka ta ku nawu wa landzeleriwa swi ri komi nga ri a vo tirha hi ku hetiseka mi so sorry ku vula sweswo mara hi leswi ni nga hi ku ni vula hi ku a Diepsloot ku ma swi tiva na n'wina ku a Diepsloot se ku overtake na Alexander hikwako ku tshama ku ri mahungwini va kha ku loyi i duvuriwile loyi i gwaziwile loyi i tekeriwe yini a swa ha ri swona sweswi a Alexander kambe swi tele a Diepsloot xilo xivutiso ku a Diepsloot kahle kahle ku hanya vanhu va njhani tamulo ku ri yoyi leyi ni nga mi nyika yoyi khalanga a hi ntiyiso a swi fani kambe mi setani mi twile buti wa mina ni khense a Diepsloot khense buti wa mina a Diepsloot kahle kahle ku tshama vanhu va njhani va ka hi ni byeleni 0860002343 hileswaku a ni swi twisisi swa ni tikela ku swi twisisa ku n'we mi tshama ku Diepsloot n'we kumbexani un'wana a nga ni hlamusela kahle ku Diepsloot yi sungule njhani a ku ri extension ivi ku ndleka yini loko ho kota ku tiva sweswo swi nga yi olovisela mhaka leyi ku antswa enhlekani mi amukerile ka munghana lone enhlekani dipini mpfukeni epfukile minjhani epfukeni hello ni mi twa kahle mina mi ri yini ni kombela ku lava vanhu vo va ka swin'wana hello mo va ka swin'wana hi hundza hi botiku lava n'wana a kha hi vulavula kahle a ku nga na xiphiqo a se ni mi twa kahle a ni kombela ku khoma liya a mo va ka swin'wana ni kombela ku hlamula ka liya ma-security khalanga kwala mi tirha ko huma security ene ma-security malama ni xoko ma kuma milawu kusuka kwala ka SABC ku mi fane mi tirhisa xileswi na xileswi a ni kholi ku kulukumba wa security loyi sweswi ku kombeteriwa ku ya heti ntiwo i na malunghelo ya ku a nga pfumeleli munhu loko a te a ku pfunekeni i na matimba malama swi nga endleka mi kuma ku iloni ku wa instruction yaleyo a hi swi languteni na hi mani hi kwele ndzeni ka valava tirhaka ku na xiphiqo xin'we khalanga ni tirhe ngopfu na vanhu valava ku na leswi loko ko tshuka a xibedhlele a hi nge hi le xibedhlele ni mi nyika xikombiso loko ko tshuka ku va na vanhu lava vo ka va nga kahle lava vo vabya loko vo tshuka va yi susinile ndzeni
a wu twa manese ma huma le makama ku security at the end loko security kuma ku ra huma ku fika ku khunguwa munhu loyi loko va ka va vuya va kuma ku munhu loyi i vavisekini kumbe hi ku a ri kulweni a wu kuma ku susumeta u tlhe u vuya ka ma-security va na project ngopfu ma-security hi swilo swo tala ngopfu se swa vava ka vona na ku ya hi mina ntirho wa security khalanga wa tika swinene wu tika ngopfu ku ya na hi timhaka ta maholele ya vona na ku va va kha va tikiseriwa swilo swo talatala leswi kambe ani ali va nga khomiwi kahle hi tindlela tin'wana na tin'wana n'wini mi tiva kahle mamalwela ma-security lama ni mi tiva kahle na swi twisisa sweswo kambe xivutiso ku ta va ku na ku ka va nga khomiwi kahle va tsandzeka ku swi vona ku munhu loyi na mbanga yi lava ku kwala va taku kona ku tlula ku va ku hi mhaka ya ku nawu te va nga ngheni va n'wi tshika nga ngheni khala ni ta kuma ku loko ku ri instruction ya vona va nyikiwe ku yini i ta kuma ku na kun'wana va ku pfumelela ni munhu wa muyimani ku a ta mi fanele mi n'wi pfulela loko va n'wi pfulela na lweya loko mo yi lavisisa kahle mi yi landzelerisa kulukumba lowa vutisa ku why we are in i ta kuma ku swa khumba na valava va nga kwala endlini mara va kota ku jika lava nga le ndeloko se va yi vona ku mhaka se yi bihile ni mi nyika xikombiso hi sweswo ni mi byela ku swona swa ku un'wana i kumeka a khungini siku rin'wana ku va na the same problem va muti loko se va fika naso tiko hina hi va byelangi swona kahle ka ta ma-security ma tirhisiwa ntirho lowu a ma fanele ma nga tirhi wona ma ni twisisa va tirhisa yin'wana mintirho leyi a va fanele va nga na metro ene hi ku nkarhi wun'wani va swi kota manese va rhuma security a sukela post i challenge yikulukumba ngopfu vanhu lava a hi va tweleni kahle loko mfumo wa hina no vona ku wa tirha no a hi va tweli a hi va tweli a ni navo va nyikiwe instruction ku va na post se why va fanele va suka va ya xava magwinya va xavela nese ku ve vona va na post ya vona va tiva ku va fanele va rindza lava va nga rindzi leyi va ndla leswi va nga ndli leswiya va swi tiva ku humelela ni ti-post khalanga i kuma ku va endla swa ku va endla hi andzhaka ntshikelelo hi leswi swilo leswi ya va tshama va kha va cincana in 3 years u nghena yin'wana khampani loko va ku voni nga ku wena leswi va ku ndle va ku rhuma ku swo kumbe va ku abuse yi nga pfumeli i ta twa va byeriwa khampani va ku munhu wa so a nga tirhi kahle na yena a ha n'wi lavi vanhu lava va tirha va kha va seyivha na ntirho wa vona swi languteni na sweswo that's why kuma ku van'wani sweswi vana va ma-11 years va tirha ndhawu yihi ene i swilo swi a swi fanele swi nga humeleli se va tolovele ndhawu a ta swa kuma ku na property ya xibedhlele yi kota ku huma easy movha ya mfumo yi nga vekeriwa matayele namuntlha mundzuku u kuma yi ri hava swi tele ngopfu that's why mi kuma kun'wana ka security letikulu vo postiwa hi loko i sweswiwani that's why mi kuma ku ma-security hakanyingi i nge koti ku swi twisisa ku vanhu lavawani ku fanele ku tirhisiwa ku yini mara khalanga swi lehile mani swa vanhu lava nkarhi wun'wana hi va tweleni ni ze ni vutisa n'wana wa security ni me tweli bote ni me tweli a hi pfumeleni hi ta va twela hi ta va twela mingisero mene kambe ke a hi pfumeleni ku nongonoko wa hina wu ta fikisa sweswi makumu eka nhlekani lowu a humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula hi ta hlangana nongonoko lowu nakambe mundzuku hi ku tisela wona nakambe nongonoko lowu ku ya mahlweni handle ka sweswo mbana siku lana mi tiphina nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Goveni kasi ke handle ka sweswo minongonoko ya Munghana Lonene FM ta va kha ya mahlweni mi hlayiseka mi papalata ku nwa xihoko mi papalata ku nwa byala hi nkarhi lowu hisa loko ri hisa ngopfu ku ya hi vativi va swa rihanyo veri swi mi veka ka nxungeto wa ku mi nga kanganyiseka ka rihanyo ra n'wina tinweleni mati ni nga va ni kha ni nghena swo ka swi nga lavi mina i mani swi tshika mahungu ya wara ya mbirhi ya ta emiseko